Yeah, it was really hard as we expected. Yeah, it works really nice. We have an average who is higher than we want. The people crying on day and night on rain and make pictures and I was very impressed from the people from this country. They like the sport and that's for me the most impressed from the race. Fenomenalno, no, res. Pa zmatran. Ja, jaz sem že na začetku rekel, da ne morete ta zgadosa naštimo, da ga ne bi pelala. Toliko časovnice skrajšati, da ne bo krog prišla, ja. Ne, luštanje bo res, no. Fajn. Meni je najlepše na teh poteh v bistvu sama zgodba, se pravi ekipa, prijatelji, ljudje, ki v bistvu delajo podobne stvari in pa proga seveda, da premaguješ svoje cilje. Človeka, ki je toliko star, kot sem jaz, že samo preverjanje, če je še to tako, kot je bilo, ne vem, recimo ne lani, če je to tako, kot je bilo pred 5 leti. Kakšna razlika. Ne? Jaz recimo pri 56 letih z veseljem ugotovim, da sem se kljub vsem problemom letos bolj špelil kot ta prvo leto.